projekat EU for Business Recovery usmjeren je na oporavak poljoprivrednog sektora putem niza mjera kako financijske, tako i tehničke podrške. U proteklom periodu imali smo javni poziv za digitalnu transformaciju preduzeća u poljoprivredi koji je, da kažem, urodio plodom. Imamo 25 kompanija koje su uspjele da ispune minimalne kriterije i da uđu u program tehničke pomoći. Kroz program tehničke pomoći zajedno sa našim ekspertima u oblasti poljoprivredne digitalizacije, da tako kažem, će usavršiti svoje projekte te očekujemo da će svi od njih biti financirani. Znači, to su poduzeća koja su već osmislila do neke mjere svoje projekte digitalne transformacije, gdje znači imaju nekakve svoje projektne ideje koje su formulirali, koje su stavili na papir, međutim njima je još uvijek potrebna podrška da bi te ideje rafinirali, da bi od njih dobili gotove projekte i da bi zaista ti projekti u implementaciji donijeli one efekte koje poduzeća zapravo trebaju i koje ona od njih očekuje. Ovaj proces je izuzetno značajan i to ne samo u Bosni i Hercegovini, već i generalno u cijelom području Zapadnog Balkana iz prostog razloga što postoji ogroman potencijal za razvoj poljoprivredno-prehrambenog sektora, a nove tehnologije su svakako jedan od alata koji možemo iskoristiti u cilju poboljšanja performansi naših preduzeća i generalno povećanja prihoda i poljoprivrednih gazdinstava, ali i kompanija koje se profesionalno bave poljoprivredno-prehrambenim sektorom. Ono što je možda specifično, da tako kažemo, za segment poljoprivrede kako u Hrvatskoj, tako opet vjerujem i u drugim zemljama, to je što ga čine pretežito predstavnici starije dobne populacije, znači nekako voditelji tih poduzeća i voditelji tih različitih gospodarstava pripadaju starije generacije koji imaju još veći otpor prema digitalnim tehnologijama nego što je to slučaj kod mladih generacija i baš zbog toga su zapravo ovakvi programi jako dobra stvar jer ih potiču da razmišljaju o nekim stvarima kojima ne bi bez nekakve financijske potpore i stručne potpore koju im Europska unija i UNDP pružaju na ovaj način. S obzirom da su u mene ogromna prostranstva i ja jednostavno sam trošio 700 maraka minimum mjesečno za obilaženje pašnjaka, obilaženje krava s jednog područja na drugo područje. Ja nisam više mogao da pratim krave prilikom telenja, prilikom napada vukova i ostalo, prilikom kontrola, prilikom vraćanja krava kući, vađenja krvi. Jednostavno pojavom projekata Europske unije, to je mene došlo kao kez na desetku, to je meni jednostavno odlično bilo rješenje. Naša firma između ostaloga bavi se i poljoprivrednom proizvodnjom i to ratarstvom. Sijemo kukuruz, pšenicu i zob. Ove godine smo planirali ulaganje u GPS uređaje i autopilot za traktore kao i meteo stanice. Mislim da ćemo kroz ovaj projekat unaprijediti naše poslovanje i zahvalni smo Europskoj uniji na ovoj podršci. Ono što će za Plantago u ovom momentu biti najveće pomjeranje da ćemo se mi kroz ovaj projekat početi obraćati direktno potrošačima. Dakle, mi smo do sad našu prodaju i našu komunikaciju obraćali se trgovcima kroz B2B komuniciranje, a sad ćemo mi se direktno obratiti potrošačima i time ćemo na taj način pustiti zapravo potrošače da svojim biranjem proizvoda upravljaju našim portfolijom proizvodnje.